Urukumbuzi. Urukumbuzi. Yeah. Urukumbuzi. Nk'abantu badatahura urukumbuzi ni iki? Inkumbu. Inkumbu. Yeah. Ah. Yeah. Urukumbuzi inkumbu. Vuze ati mfise urukumbuzi. Ni nko mfise inkumbu. Ijambo ryawe riganje umutima wanje. Nta numwe wankunda nkwamere nkawe. Ara amagambo ari muri iyo ndirimbo avuga ngo uko wansanze uko niko wankunze. Ubu numva nisanze. Urumva Imana nimba yaransanze ndi umunyamakosa ndi umwivyi nkora ibindi nyine bitandukanye uko niko yankunze ntiyigeze abinyangira binzize ngomeza uko nguko ahubwo ijambo nyine nkumva ko nkunda muri iyo ndirimbo no kumva nyine ijambo rivuga ati uko yansanze niko yankunze ubu numva nisanze. Yego. Yeah. Icambere no kumva ubikunze. Nyuma yo umaze kumva ko bikunze ndizera ko nabajya baguca intege ubundi umuntu aje akakuba ati we ntushoboye ntaho uzogera ugaca ubihagarika nubundi nawe ubikoze uzoba usanzwe nawe uzica gusa mu bisanzwe umuntu aje akakuba ati ntushoboye nawe ugaca ubistopinga akajambo uzo wibwira buri uko vyose ati ndashoboye ndashoboye nyine burya kwiremamo intege urumva ubwo buryo nje ubwanje nkunda kwibwira ati ndashoboye kuririmba nabi birashika ukumva uririmbye na ariko iyo uririmbye nabi ukavyumva ko wabikoze neza uvuga ifise amahirwe yo kubikontrola rero nimba ari umuririmbyi bikunde ubibemo witera intege wowe bwawe kwanza abandi baza gusupporting. Turabara mu gicane bakuzi ba Burundi aho mbere hose murakomeye iminsi myinshi cyane nibihe birebire ubu kwindi ncuro kundi munsi kuyandi mahirwe imbere yacu hari umusore nibaza ko mutamenyereye cyane ni umusore akiri muto cyane kumbure atuzana ibintu bishasha muri Burundi turamuyagisha hama agira ivyo atubwiye tumwakire amashongera twidondore turabakiye cyane. Yego. Mumeze neza. Tumeze neza turashima. Yego. Murashobora kwidondora badukurikirana. Ya ku mazina yanje banyita Dan. Amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Dan Espoir. Yego. Haba nkora umuziki ndi umuririmbyi ya ni nkayo talent yanje kabana passion yanje nubwo umuntu ashobora gucishamo ibindi ku ruhande gusa iyo niyo talent yanje na passion yanje. Hama ku mazina y'umuziki banyita Dan Official. Ya uramutse ugiye kuri YouTube ushobora kubona niyo ngitangira umuziki. Ya nuko nguko. Yego. Uyu munsi nkabanagiriye ubuntu bwo kwisanga kuri Art Burundi. Yego. Murakoze cyane. Muravuze amazina mwahawe n'abavyeyi. Dusubiye inyuma gatoya ni iki cyabaranze mu buto bwanyu mukiri batoya kumbura mutariyumvira kugera ku intambwe mugeze ko kuba mwakora umuziki? Nkiri mutoya mu bintu nabonaga wenda nshobora kuzokora hari igihe umwana yimagine ibintu nyine ukavuga ati nk'ikintu wakoraga je sinari nzi uko sinovuga ngo impano yo kuririmba narayikuranye cyane ahubwo nararirimbaga gusa bukeya sinajaga mu mashengero nyine bikiniki ku bwanje turi ku ishuri turi gukina umupira baba bari gutera kone nkaba ndi kuririmba kugeza ubwo nagiye numva nyine ntaye zitandukana abantu bambwiye ati nyamara ibi bintu urabishoboye ikiniki urumva nyine mu butoya bwanje nari nkunda ibindi bintu biri apari n'umuziki sivyo ko umuziki wenda nakoraga ikindi kintu ngakina football tugakina ibi by'abana amabiye ya ijya mikino y'abantu bakiri batoya ijya abantu bakiri batoya hama wisanga kumbure gahunda yo gufata ingingo yo kuba uririmba umuziki ku giti cyawe byatanguye ryari watanguye kubyumvira gute? Ngiye numva izo ntahe abantu bambwira turashoboye rero impano yawe ntigomba kuguma mu rugo muri ghetto uririmba uraririmba tukabishima ariko ni byiza yuko iyo miririmbire yawe ushobora no kuyisangiza abandi. So ni muri ubwo buryo navuze ati why not nze ntogenda ntangire gukora umuziki ndirimbira Imana like ijwi Imana iduheze cyangwa se impano yacu niyo kugira turirimbe ubutumwa bugere kure bufasha abandi bantu abihevye abananiwe abafite ibindi bibazo. Rero ni kuri ubwo nafashe umwanzuro uti aka nkora umuziki shimira Imana nyine ndamye Imana. Yego. Uratubwira ibintu bigiye bitandukanye dushaka kumenya muri iki gihe
hari ibintu biba bigenda bitandukanye umaze kutubwira ko muri cya gihe umuntu akiri mu mikino y'abakiri bato akiri mwana donc mu byo wakora byose uririmba gushika abantu bakubwira ati byoba byiza nawe ugize icyo ukora kugira ngo ubutumwa bw'indirimbo busangize abandi na cyane cyane ko abantu bakunda indirimbo gusumba ibindi byose ego umaze gufata gahunda yo kuvuga ati reka nsangize umuziki abandi ndetse n'isi yose ego wabitanguye mu mwaka wa ryari kumbure kugira ngo indirimbo ije ku rubuga harasaba igihe ama entraînement akomeye kumbure abagiye bagufasha bagukosora mu biba bitandukanye ego mwamwa bitanguye nka ryari ngereranyije je nari navuze ko ubundi naririmbaga ubwanje sinje mu ministry sinje mu makwaya gusa kubera yuko nararirimbaga n'abantu bakambwira ko nyine bakandemamo nyine izo mbaraga zo kumva ko mbishoboye nanje ntangira kubyiyumvamo rero novuga ko kugira ntere intambwe mvuge ati mbijemo nabitangiye nko mu mwaka wa uyu mwaka ushize 2023 hafi gucya nko mu kwezi kwa 9 ku 10 none navuze ati reka mbyinjiremo noneho mbijemo hari ukuntu uba mu kintu utakirimo ndavuga ati reka nkijemo nkigiyemo yati ngerageze nabo kwitindana ko kumbure byorengana ego tumaze kubona indirimbo iri ku rubuga rwawe ni indirimbo kumbure nziza cyane dushaka kumenya impamvu wahisemo gusubira mu indirimbo y'undi muntu utimve gukora indirimbo yawe bwite abari nk'igikorwa cya mbere gitanguye kuja ku rubuga rwawe hama maze gukrea nyine iyo ubundi cano nayikrea ari uko ngize iriya ndirimbo injemo uburyo mfite n'izindi ndirimbo zanje nubwo nyine zitarakorwa nyine zirangire muzibone ariko ndazifite ahubwo iriya ndirimbo nuko yamfashije ubwanje hari ukuntu ikintu kigufasha kumva ati nawe reka ugikoreho cyangwa urenze wagikoze muri ubwo buryo nahise ngira inspiration ndavuga ati iyi ndirimbo ngiye kuyisubiramo yamfashije ishobora kuba ibo abayisohoye harahitageze ugasanga hari uyimenye kubera njewe nkuko nagiye mbona ama feedback ama commentaire abantu bambwira ati iyi ndirimbo imeze nk'iyawe ati nje nikunze kurusha abanyirayo ni muri ubwo buryo urumva ubwanje abanje kumfasha hama n'abandi nyine iza kubamira neza nubwo buryo nahisemo kuko yari yabanjije kumfasha indirimbo bigizwe n'amajambo menshi cyane kandi abagi atandukanye ni ryahe jambo rimwe cyangwa amajambo abiri yagufashije mu ijya ndirimbo ku buryo uca ufata ingingo yo kuba woyisubira kugira ngo yisangize abandi ahitageze ujya yiririmba kugira ngo nawe ushobore kubigeza ahandi hari amagambo ari muri iyo ndirimbo avuga ngo uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze urumva Imana nimba yaransanze ndi umunyamakosa ndi umwivyi nkora ibindi nyine bitandukanye uko niko yankunze ntiyigeze abinyangira binzize nkomeze uko nguko ahubwo ijambo nyine nkumva ko nkunda muri iyo ndirimbo no kumva nyine ijambo rivuga ati uko yansanze niko yankunze ubu numva nisanze hari ukuntu twebwe abantu bakiri bato tugiye muri ibi bintu byo gusohora indirimbo cyangwa se mu bintu byo gushira indirimbo ku mashini abatandukanye ugasanga aho tuba tubaye nabo nyine bamenye iyo nkuru bamaze kumenya ko washize igikorwa cyawe ku rubuga rwawe babyifashemo gute mu kibano ndetse naho ubaye hari nk'abantu nyine bamaze kubibona iyo ndirimbo barakwavuga ngo usinjewe ndafite mukuru wanje tuvukana dukurikirana nkurikira ni umuririmbyi afitanye n'indirimbo na Afrique rero hari ukuntu bumvishe ijya ndirimbo bamwe bakaza bambwira ati yagiye muri studio arayiririmba naho video uragira nyine ntibavyizere ariko abandi baratangaye iki niki mbere baranambwira ati courage kwera imbere ni heza nubwo ukiri muto gutya nta utangirira hejuru barambwira ati ukomereza aho ngaho uzamuke yego ubusanzwe ku bwanje nanjye batera courage kubera ko biba bitoroshe bigoye kandi izana umusaruro mwiza ndiko ndayikurikirana cyo kimwe nuko hari abavugaga kumva umuntu aravuze ati tuyazogera hari ukuntu babona nyine kugira akantu tuye ngo yazogera abo nabateza kuba shakubaza ikindi kintu hambavu yo kuririmba izi ndirimbo mpimbaza amana nicyaye ikindi kintu usanzwe ukora
gishobora kuba cyo gufasha kumbure kugira ngo ushobore kuronka ukuntu ushobora gukora izindi ndirimbo ziba zikurikira uburyo bwo gusohora indi nyuma y'ubu buryo nakubwiye ko nkina football nk'igihe baduhamagara bakatubwira ati tuje gukina ahantu tukabona baduhaye nayo makeya iki n'iki ni muri ubwo buryo ni nk'uko ni nka ministry yacu ishobora gutumirwa tukagenda nyine gukora worship hama ugasanga hari umuntu ubyishimiye akahita gusapotinga uko bagusapoti ntagusapotinge muzoyisohora gusa akavuga ati ndagusapotinze rero muri ubwo buryo nyine kubera aba yabishimye Imana yamukoreyemo iciye muri wewe ugasanga aragufashije mu buryo nawe utari witeze akagenda rero bigufasha mu muziki wawe kuko uyu muziki ni amafaranga bisaba nyine kwitanga iki n'iki niyo support ariko biragaragara ko imbere cyane atari kure cyane amafaranga azoboneka nshaka kumenya hambavu yo kuririmba indirimbo yawe uri wenyene usanzwe uri mu yindi korale canke groupe canke bimeze gute yandi muri groupe muri groupe mu yindi groupe nyene musanzwe mukorera n'ibintu by'indirimbo kure mumaze gukora n'ibikorwa bigiye bitandukanye bihavura byoroha gufatanya kuririmba ku giti cyawe gufatanya kuririmba aho hantu muririmba no gufatanya ikindi gikorwa cy'umupira ivyo bintu biraboye impamvu nyine mbikora nka tuvuge nko kuririmba muri groupe kuririmba muri groupe ni byiza cyane ategute kubera kuririmba muri groupe ni byiza kuba muri groupe ariko unakora ku giti cyawe ko hari ibintu bagenda bakungura nta muntu utoguha isomo hari gukorera muri groupe bakakungura ibintu bitandukanye iki n'iki ukabimenya hama gukina football no kubera yuko nk'iminsi njya gukina nyine football ntabwo ihura niyo dukora nkora practice zanje ubwanje tuja nyine gusenga mu misa urumva ni ibihe bitandukanye nyine ngerageza kubijera ariko iyo bihuriranye football ndabaza nkayihagarika nkitaba ivyo bikorwa byo mu ishengero aho hantu rero bigoye bihuriranye kumbure hari n'igihe bihurirana ugasanga uyu munsi twari dufite tizi ariko tuvuge programme y'ishengero ntiyari iriho ukumva baraguhamagaye ati uyu munsi turahurira twiga indirimbo iki n'iki rero izo kazi biri yo zihuye kora balance ukareba icyo ukunda cyane ukareba ikikurimo kurusha ikindi akaba ari cyo bitamo mu buzima isi aho isa nk'uko iyobowe n'amafaranga birasitse harabaye nka match nyene ishobora kuzana amafaranga naho ataba ari menshi ariko urakenewe muri eglise kenshi nagakiza gusenga cyangwa se kuririmba bisanzwe ushaka kumenya kandi tuba dukeneye amafaranga kumbure yo gukora indirimbo n'ibindi bikorwa aho hantu ubyitwara mu gute nkora nyine ikintu nzi ko ubundi nubwo nshobora kuba nkora ibindi ku ruhande so kuvuga ngo ubwo nkora umuziki juste nkwiye gutuza ko hari n'ibindi nkora niho navuze ati football ni utundi tuntu twiza twivanga nyine nk'ikindi kintu uba ushoboye hari ikindi kintu uba ushoboye apare y'ico nyine nk'umuziki hariho n'ikindi ukora rero iyo kayo zihuye buri gihe nkora ico nkunze nkora ico nkunze ikindimo ico nkora kikanyorohera ntarinze kwivuna cyane ico mpitamo murakoze cyane hambavu y'iyi ndirimbo ushaka kumenya n'ivyahe bindi bikorwa kumbure tugomba twideke kuri chaîne yanyu apare y'iyi ndirimbo ndafise ibindi bikorwa mfise ndi gutegura hari ukuntu urabona nk'iyi cover nakoze hari abantu benshi banyandikira mbere yari na feedback ngenda mbona nk'umuntu wambwiye ati akibona ijya arambwiye ngo nyemereye audio video gusa mpeze indirimbo musubiriramo urumva turacyari ko tubiganiraho ntibirakunda neza kuko nanje nari mfise indirimbo ziwanje zitari zo gukorera cover ni ukuvuga indirimbo ziri gukorwa inyuma y'indirimbo noneho mwitega izindi zuzuyemo mpwemu yera zuzuyemo nyine imbaraga ubushobozi bw'Imana rero muzitege kandi mukomeze muje kuri YouTube mudushigikire kugira nyine dukomeze gutera imbere channel ni yanyu navuze ati ni Dani Official nyuma yo gukora kuri Art Burundi baje no kuri Dani Official barebe iyo cover bayipartage nyine bakora ubwo buryo bwose bwo gusapotinga no kubera babikore kuko hari ibindi bikorwa byiza biri imbere badakwiye gucikwa
namba bitari banga indirimbo izokurikira yiwawe ifite titre ya gute? Ifite titre ko ndi kuvuga abantu bumva indirimbo ikurikira ntaco titre kuyibabwira ntaco imaze gusa bitege titre yitwa urukumbuzi. Urukumbuzi urukumbuzi nk'abantu badatahura urukumbuzi ni inkumbu urukumbuzi inkumbu uvuze ati mfise urukumbuzi ni nko mfise inkumbu. Yego okay. Niba bitaza kubagora nibaza ko muza kudukubitira karirimbo gatoya mwakajya nyine mwari mwashize kuri YouTube kugira ngo bamenye karimwe turi kumwe bataza kugira ngo nundi kumbure benshi bavuga ati indirimbo ntishobora kumva ko ari wewe kumbure ni umuvukanyi wawe yo yararirimbye nawe ugashyiramo amashusho. Ego reka tubasabe mudufashe guturirimbire gatoya gusa iyo ndirimbo mwari. Sawa nta kibazo. Yego murakoze. Ijambo ryawe riganje umutima wanje nta numwe wankunda wamere nkawe wahinduye ubuzima bwanje bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we aya maso yanje yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanje uri mwiza Yesu we. Karagapera ni freestyle. Murakoze cyane. Rero nshingira ikindi kibazo umaze kuririmba nkuko nkumva ngombye kwinjira muri mwemwe. Dushaka kumenya nk'abari kubadukurikira mu bisanzwe novuga ko haje ufite ijwi ryiza. Murakoze cyane. Hari abantu benshi bifuza kuririmba ariko abyansi n'igihe banga woba bahishurira kugira ngo nabo bashobore kumenya kuririmba nk'uko wowe wabigize kumwe. Ndumva ko abadukurikirana benshi baba bifuza kuririmba niyahe nzira bocamo kugira ngo bashobore kumenya kuririmba nk'uko kuba. Icyambere kuririmba ubundi hari ibintu tugenda duhura nabyo nabivuze abantu bakaguca intege bakubwira ko udashoboye. Icyambere ni ukumva ubikunze nyuma yo umaze kumva ko bikunze ndizera ko nabajya baguca intege ubundi umuntu aje akakuba ati we ntushoboye ntaho uzogera ugaca ubihagarika n'ubundi nawe ubikoze uzoba usanzwe nawe uzica gusa mu bisanzwe umuntu aje akakuba ati ntushoboye nawe ugaca ubistopinga. Rero bisaba ubikunde bisaba ukore ama practice wigire za YouTube ugende urebe imiririmbire itandukanye ntitwibaze gusa kuri iri hano twibaze ku miririmbire ubwoko bwose buriho abaririmbyi baravyumva bavyiteho uvikore bikurimo kandi ubiheze umwanya practice zibe nyinshi hama akajambo uzo wibwira buruko vyose ati ndashoboye nyine burya kwiremamo intege urumva ubwo buryo nje ubwanje nkunda kwibwira ati ndashoboye. Kuririmba nabi birashika ukumva uririmbye nabi ariko iyo uririmbye nabi ukabyumva ko wabikoze neza uba ugifite amahirwe yo kubikontorora. Rero nimba uri umuririmbyi bikunde ubibemo witere intege uwo bwawe kwanza abandi baza gusapotinga nyuma. Kuririmba ariko bari ibintu bitoroshe kuririmba bari ibintu bitoroshe kugira ngo umuntu agere ku ntambwe yashobora kuba yo kuri indirimbo ubu usanga ari ibintu bigoye cyane. Saba nyine wowe ubwawe wibwire ko ushoboye be strong ntubu umuntu babwira ati gato yitucika intege kandi burya buruko utinda mu kintu ni kugenda ukimenya ntago umara ukwezi kumwe kera ngo wamuvuga ati je byaransi iki niki ntivyo gutangaza n'umwaka ushitse nyine bisaba ubibemo ubikunze ubigirira ishaka umve ko ukwiye kubigeraho kubera n'undi ushobora gukeka ko akurusha ntaco yatanze no kubibamo cyane. Murakoze cyane muri ibintu bya tuba turi dukora kumbure ndetse n'isi duca abandi baciye kumbure turifashisha naka kugira ngo dushobore kugera ku ndoto zacu. Dushaka kumenya nuwahe muntu twavuga nka role model wawe ufata nk'ikitegerezo kugira ngo avuze ku isi. Role model ko ari benshi ni abantu benshi umuntu abona akabona urumva umuntu
nkunda imiririmbire yiwe, nkunda ijwi ryiwe, umuntu uririmba urujijwe nawe nkumva mbere namangira n'amafungo ntarimba ifise muri programme. Ni umutipe uririmba wo mu Rwanda yitwa Serge Rugamba. Ego je niwe role model wanje, nkunda no kumukurikirana nkareba ivyo akora iki n'iki, niwe muntu ngendera. Mu ndirimbo ziwe ni yahe indirimbo akunze gusumba izindi? Ubundi ntakunda gukora iziwe gusa ahubwo akunda kuririmba. Urabona nk'iyi nasubiriyemo nawe aririmbiye gusa yaririmbye ni wizera ko ari yiwe, nta kuntu utekereza ko ari yiwe undi muntu. Ego ibi bintu byo gusubiramo indirimbo z'abandi bantu donc haba hari umuntu ayikoze akayishira kuri chaîne yiwe, bishitse akayumva ntibishobora guteza ikibazo runaka mu gihe uba warayiririmbye utayimubajije. Birashaka kuzitera, birashaka kuzitera bitewe n'uwo ari we nawe uriwe. Ntabwo nshobora kwiririmba uko nguko ngitangira medahari bice bimushavuza. Oya mbere naramugize, narayishize kuri state ya WhatsApp ya Instagram ndamutaginga, ahita anyandikira ngo courage, nyiraramfelicite, urumva ntiyaranzi iki n'iki. Mvuze uko ico kibazo warubajije bishobora kuba ikibazo uriwe n'uwo ari we. Ivyo bikibazo biravana n'ukuntu we ababitahura. Biravana n'ukuntu we ababitahura. Na cyane ko ibintu vy'Imana biba bitandukanye na bijya byo basitari. Ni gutahura. Kandi z'Imana sinkeka ko ari uwo. Oya. Biratandukanye. Amajambo y'Imana yo kumasubirwamo. No abashaka nyine agire atagejeje n'undi arashobora kuyagezayo. Hambavu yo kuba umuririmbyi kumbure no gutegura indirimbo ziba zigiye zitandukanye kugira ngo kumbure aba isi yose kumbure habe ihinduka biciye mu ijwi ryabo. Ibi bintu hari abantu bategura, tuvuge nk'abaririmbyi bamaze gutera imbere bakavuga ati turategura indirimbo runaka kumbure hazogera igihe tugira nka show runaka dufatiye ku indirimbo mpimbaza-Mana. Ni yahe migambi wowe ufise kumbure hambavu yo kuririmba biciye mu kuririmba kwawe kugira ngo umuntu amenye komsa uko ibintu bigenda bikurikira? Ati imigambi mfise nuko rero ndi gusohora izi ndirimbo, sindabo gupanga ngo ntegure nyine ngo abantu ngo bazoze ngo muri show. Ndacari ko ngaragaza ico mfise. Ubundi mara kwakira intaye zinshi, ivyo ngivyo nzobipanga mu nyuma. Muga urumva iyo mipango ni yakure. Ubu ngo ndacafise ivyo nkeneye gukora, sindatangira gupanga ati nzotegura iki n'iki. Ariko nivyamara gutera imbere hamwe n'Imana namwe mu dusupportinga uri wese, tuzogera kuri byinshi, tuzokora biramubona abandi barenze bakora. Ya hamwe no kwizera na support yanyu. Yego. Na cyane Imana izobikora kumbe. Iyo turi mu Mana ibintu byose birashoboka. Yego. Reka dusaba abantu bari kwadukurikirana bagerageze kumbure guteza imbere tuvuga umuziki mpimbaza-Mana, kuko nawo urafasha imitima, uraruhura imitima. Kumbure byo byiza cyane mugiye ku rubuga rwiwe mukamushigikira, kumbure commentaire link yiwe ndaza kwishira muri commentaire kugira ngo muze kwinjira byoroshe na mupininga kugira ngo byorohera abantu babagiye batandukanye. Dusabe rero bari kwadukurikirana kumbure mu mpande ziba zigiye zitandukanye, ni kuri Burundi muri kumwe na Levis, inyuma ya kamera kumbure nkuko babisanzwe, imbere ya kamera dufite Dan nkuko mwamye muramukurikirana. Kumbure dushaka kumenya ijambo rimwe tugomba guherezako, ikintu kimwe twaba twibagiye kuvuga ushobora kugira bari kwadukurikirana. Cyo no babwire cyambere mbanje gushimira Art Burundi. Yakira buri muntu wese. Yakira umuntu ufite impano ukabona bikunze. Ntitoranya ngo uyu nguyu, ntitoranya ngo mugufi, umuremure, uwakayobe, uwirabura, uwonze byibushe. Turabashimiye. Kandi namwe muri kudukurikira, please muzomubona video ya Art Burundi muzamumusupportinga kuko nawe aradusupportinga. Ntabo turababo ariko iwe arakubwira ati nimba wumva ubishoboye ngwino imiryango iruguruye. Turabashimiye cyane. Hama ikintu novuga ari ukuntu usanga abantu bakunda kwibwira ati gospel nta muziki ifise, nta mahera ifise. Usanga abantu yari gukora gospel
ubundi niyo mpamvu navuze ati muzamukora ibintu mukunzi. Si ukuvuga ubundi ntago tubikora kugira turonke ifaranga, urashaka muri gospel zirahari ariko siyo beat yo kuvuga ngo tugiye kuwukora. N'ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwiza tuba turi kwamamaza kandi tuzobihemberwa. Rero nimba ukora gospel ntucike intege, nturebe ngo hariya ngo iki niki ngo ntikunzwe. Imana niyo muri ku muntu. N'aba bandi ubona iki niki, tuvuge nka Israel mbonye ni akarorero keza, nko mu Rwanda arayoboye, iyo yakoze ibitaramo niwe wa mbere kandi akora gospel. Icyo ngicyo bacumva. Hama ikindi novuga, mbafitiye byinshi byiza, mbafitiye byinshi nde gutegura. Ntimuhweme kudukurikirana ibikorwa byacu kandi mwitege muri ukwezi kw'icumi mushobora kubona ibindi bishasha. Turabashimiye, mukomeze kudukunda, mukomeze kudushigikira. Turanabashimiye kuko murabikora. Imana ibaheze umugisha. Murakoze cyane. Reka turangiza dushimira abari kwadukurikirana bose aho bari hose, mukomeze kugira imigisha, muhezagirwe. Kumbure tutabafise ntaho twogera, atabantu nta buzima. Niyo mpamvu twama tubashimira uko bwije. Mukomeza gukurikirana ibikorwa bya Burundi, mukomeza gukurikirana Dan. Kumbure kugira ngo dushobore gutizanya imbere, kumbura ubutumwa bwiza bushobore kugera hirya no hino mu mpande zine z'isi. Turabashimiye namwe. Twe tubashimiye. Nibaza ko nitwongera kubakenera muzotwita. Ahubwo nitwe tuzobakenera vuba cyane. Muzohatubere kandi. Imiryango iruguruye kabisa, ni karibu. Yego muhezagirwe. Cyane.